Кебей улугар саскы халан утун этеңге хары инники көнгө турар. Комойо хыйныга мыйын 2 күнүгер чагда бөхөлөгер үрек ута тахымнан 11 жыга уу кийди. Бөхөлөк ортотунан ахар сиен үраксылын аякаланныр. Быйыл кар эмискерен сис ута эбиллен утахыма үрден ыксата сырытта. Жалта суал баһарытынан сол күн 11 жеттен 4 кейіне аймақтаргар көһөрбүттер, сорохтор желергер халбыттар. 11 жеттен 4 жете мостатыгар дери сеттете мостаны тахынан уулан акт оңордулар. Аспыт саас 6 жега уу килбите. Быйыл булырынгытаар элбахчи эмсагалайбите, үгүс уула кардах саас келбитин туһулур. Билген жалта баһалга Василий Васильевич Павлов ихтиндереринен бөһөлекке уу түһенерер. Гидропост суох онон төһө таксыбыта сукка түспүтэ биллибет. Онтон кебейин хилигер кебей Бескөлө республиканская суолга кебей строительтер лехеттере катын уракка мостага жууруспа олуктаатылар. Сылнай урак муха эстетигер мосты уга барар алжанар суу каастыбытыр хоромню таксар. Билиңите урак каатынан таксан сытар утахыма мостага чугахан турар. Алта техника сүрбе сол тутаачы мус того андан келитер билемнах олороллар. Соннарганан кебейттен туяры кокриба.